ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Siyabonga uNkulunkulu osigcinileyo. Ngiyabonga lami ukuthi inkosi yangisiza ngahamba ngayafika eSouth ngibele isikhathi esihle khona labafowethu bonke labazulu ngeSunday yakhona last week sasinangisondele eBICC Oliven babekhuluma ngesikhathi solesi nje esokubanjwa kaKristu. Owayechaza le ndaba ngu-advocate umsebenzi wakhe. Esisho ukuthi lisibamba kabi thina ama-advocate icanga ukuthi si abanye bethu bathi singabantu bakhuluma amanga kodwa ke yazini ukuthi ama-advocates aduzane loKristu. You know but well you are just say but wayeqinisa kakhulu ukuthi uJesu wadlula esikhathini esinzima ethonisiswa ngenxa yamacala ethu. Yes. Ngasho ngakahamba ukuthi sikhangela ukuthi next week hlobo ezithandekayo sibe le Holy Communion. Yeah, i-Pasika. What i-Pasika? Passover. You know, a Holy Communion. Kodwa ayithathwa ngumuntu wonke. Ithathwa according to ukuhlela kwebandla zakuchaza. So nxa ungafika kulelo hlelo ungakhathazeki, ungazwe ukhubekile, kodwa kuzaba lendlela nje enhle ezakukhokhelela khona. So ngizakubeka nje kakahle lingakhathazeki. Yes. So asithathe amaBhayibheli ethu sivule encwadini kaMateyu 26. Matthew 26 sizabala khona verse 26 kusiya ku28. Uzambalela umphumuzi lapha. Mina ngizathatha u1 Corinthians 11 verse 23 to 29. Matthew 26 verse 26 to 28. Bathi basadla, Jesu wathatha sinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wasinika abafundi wathi, "Thathani nidle, lokhu ngumtimba wami." Wase uthatha inzebe uyabonga, wabanika wathi, "Nathani kuyo nonke. Ngoba lokhu kuyingadi yami yesivumelwano, lechithelwe labanyenti kube kuthethelelwa kwehlono." Okay. So for 28. All right. Asivulenge u1 Corinthians chapter 11. I'll read from 23 to 29. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 29. Ngobe mina ngakwemukela enkosini lokho lenganinika kona, kuthi inkosi Jesu ngaloko busuku lathengiswa ngabo, wathatha sinkwa, wabonga, wasihlephula wathi, "Lokhu ngumtimba wami lohleshulelwe nini. Lokhu kwendeni kuze ningikhumbule." Ngalokufana nako wathatha inzebe emva kokudla kwakusihlo wathi, "Lenzebe sivumelwane lesisha lesentiwe ngengadi yami. Yendani lokhu ngetikhathi tonke naninatha kuyo kuze ningikhumbule. Ngobe nanidla lesinkwa ninathe kulenzebe nifakazela kufa kwenkosi ize ibuye. Ngakho-ke lowo lodla lesinkwa aphindze anathe kulenzebe ngaloku ngakafanele unelicala lekona umtimba nengadi yenkosi. Kodwa umuntu akatihlolisise yena, emva kwaloko-ke adle lesinkwa anathe kulenzebe. Ngobe lodlako anathe utidlela atinathele yena licala lekwehlulelwa. Nangabe angawehlukanisi umtimba wenkosi. All right. Siyabonga asikhuleka fisha. Siyabonga Baba, nandizwi lakho selibaliwe qawo lesiphambano. Khuluma lathi Baba omhle kangaka. Sisesikhathini esiqhakathekileyo, isikhathi Baba lapho samukela khona isipho esikhulu Baba wethu engcwele. Lapho uJesu wamthumela emhlabeni ukuzosihlenga qawo lesiphambano. Siyabonga ke ngalesi sikhathi, sisize usivula amehlo enhliziyo. Sizwe khona kanye, sifunde khona kanye ofisa siwazi. Nami Thixo wami ngiyehla ukuthi uJesu akhule. Moya engcwele ngisize Baba wethu engcwele. Sisafunda lamazwi Baba omhle kangaka. Moya engcwele akhulume achaze
ngendlela ephakeme enhlizweni zethu ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Umuntu kumbe isidalwa lesomuntu. So kwesinye isikhathi into esihluphayo indlela esibona ngayo kumbe indlela abantu abakhuluma ngayo ngabantu kumbe indlela yezinto ezenzakala eceleni kwethu. Zisenza sibe bancinyane zisenza singabe saphatha lokhu uNkulunkulu asinikeza khona ngendlela. Amadoda lana athunywayo ukuthi ayekhangela iKenani bathi bona sizibone sibancane phambi kwama-giants. Ama-giants azangathi ukuthi you small people, what are you doing here? Bona basibona, but we saw ourselves as grasshoppers before these giants. So ngilethana ukuthi umuntu uqhakathekile phambi kaNkulunkulu ongalishayo. You know, that's one thing that I learned and I've been learning. Ukuthi umuntu is the high product of God's creation. High product. You know. So sila siqhakathekile kumangalisayo. Sinje uNkulunkulu awunandaba sikhona as long as simele uNkulunkulu. There is so much great things that are waiting for us. Kulezinto ezinkulu uNkulunkulu azibekile. Kulezinto ezinkulu esiza kwenzakala. Kumbe vele already that sizaloke zi-unveila. So silisisa isikhathini lesi esephasika lesi Passover. Ama historians bathi it's the time between kubo ngesikhathi ngelokuzeni ngecalendar yamaJuda ngaleso sikhathi. Kubo September, October, November, December. Engilokhu bethatha labo April khona. So lesi sikhathi esephasika. Yes, so yona iphasika ngwayo eqala khona ukubonakala. Ku Exodus chapter 12. Abantwana beKisrayeli begqilaziwe bese Egypt. Kwathi uNkulunkulu esefisile ukuthi abakhulule. Wasethuma uMoses ukuthi ahambe ayikhonale. You know, kwalento eziningi andubani Moses avume. What is khangele first Exodus 12 verse 1 uthi, while the Israelites were still in the land of Egypt, the Lord gave the following instructions to Moses and Aaron. From now on, this month will be the first month of the year for you. Announce to the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each family must choose a lamb or a young goat for a sacrifice. One animal for each household. If a family is too small to eat a whole animal, let them share with another family in the neighborhood. Divide the animal according to the size of each family and how much they can eat. The animal you select must be 1 year old male, either a sheep or a goat, with no defects. Take special care of this chosen animal until the evening of the 14th day of this month. Then the whole assembly of the community of Israel must slaughter the lamb or young goat at twilight or at evening. They are to take some of the blood to smear it on the sides and the top of the door frames of the houses where they eat the animal. That same night they must roast the meat over fire and eat it along with bitter salad greens and the bread made without yeast. Do not eat any of the meat raw or boiled in water. The whole animal, including the head, legs, and the internal organs, must be roasted over a fire. Do not leave any of it until next morning, but burn whatever is not eaten before morning. All right, let me read 12. On that night, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son
and the firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. But the blood on your doorpost will serve as a sign, marking the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. Now, you got to pass. I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. So, iphasika sihloko esithandekayo isikhathi esasonisana esikhathi uJesu abanjwa khona. But it coincides exactly with the time. Actually, ngesiHebrew inyanga khona ngo-Abib, ABIB. uNkulunkulu wathi linyanga le iyaba inyanga yokuqala empilweni zonke. Ikhalenda isiqala la. Ikhalenda yeIsrael isiqala la. Yokuthi every time ngalesi sikhathi lizakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ngoba angithi wayebakhulula eEgypt. Ebakhulula khonapho uFaro esala. Then kwasokusenzakala all these other miracles eselabala ngazo. Asebebala iBhayibheli. You know, uFaro lokho esala. Na kusifundisa ulutho silobe sithande khona. uFaro was a human being. But why controller ngama powers, you know, kaSatan, spiritual. So why resistor intando kaNkulunkulu? Okutshengisa ukuthi thina lathi lanxa sisenze njalo whatever we're doing, there is an enemy that is resisting izinto that God wants to do in our lives or in the church. That's why ukuhlangana njalo emphasize ngokukhuleka kuyanceda to weaken the strength of the enemy on everything that is planned. Benza ke kwenye university yona, you know, etiena khuluma ukuthi ama wombs of the enemy, let them abort and their breast let them ngoba kulezinto ezizalwa in the wombs of the enemy. uSathane kukhona kufukamelayo kucacade. So singakhuleka siyadiliza lezi zinto uSathane aziplanayo ngathi. So why resist? uNkulunkulu wathi all right, sengenzile konke uFaro lokho esikwathi senze ukucina ngathisi. Sengikwenza tshela abantwana kaIsrael bonke babona bathatha iqwani kumbe bathathe a young goat or a young sheep bayigcine over the night. If in fact yahlala after 14 days bese sithi kayihlatshwe. Nxa ihlatshwa inyama yakho yonke bazayidla, kodwa igazi baligcobe emgubazini. Ngoba in the night the angel I will send an angel that has come to judge, that has come to kill the firstborn. So lapho kule gazi khona ngizedlula ngoba information lengiyinike lina abakuIsrael, you know, ayibe ngeni umuntu agcobe nje igazi ngoba ingilosi zadlula. Ingilosi zabe ikhangela igazi kuphela, lapho ngela gazi khona iyachaya. Amen. So ongela gazi khona iyachaya, okule gazi iyedlula. So wabatshela ke uMoses benze njalo, you know, benze njalo ke. Yabuya ingilosi ebusuku yabulala amazibulo onke eGibhithe kusukela kuFaro. Kuthiwa ushaya kuze kushayela amazibulo ezinyamazana. Athi abantu kuphela in the animals. But into enkulu esenziwa mtshali, uNkulunkulu wengachayi kuphela. Uyabona nxa umuntu ubona kulezi into engenze imimoya ezinjani njani umuntu engazwiseki. Into ekhona kule mimoya ephezulu. Uthi uNkulunkulu I will execute judgment to the gods of Egypt. So ingilosi le anthemba yaqala chaya emkhathini. Yachaya ama gods. Yabe sizoshaya ama firstborn. Yikuphole sithi asibambene lenyama legazi. You know, I prayer incede ukudila izimpi phezulu, so that you will be able to deal with what you see. Ngoba unene kulezinto esingaziboniyo. So iPassover ke yayisenza njalo futhi iqwane lelana, I mean that lamb ibulawa kwakuthatha igazi leyana laliqinisa futhi isivumelwano sabo loNkulunkulu. Yes. So there is power in the blood.
Kunamandla egazini sibesithandeka. Uhlupho lakho ukuthi kasikuboni, we can't visualize lokuliphupha asizaliphupha. But there is power in that blood. So uthina lenze kanjalo. So ingosi siza yafika yashaya. Kwakuyisolisana sikhathi. Xa usiya ke kuma gospels uzathola ukuthi kwathi kuzafika iPhasika. uJesu wasebiza abafundi. Wathi hambani yelungisa indawo lapho esizadlela khona iPhasika. Very very important meal. Ukuhlangana kokhana wathi because wayefuna ukunika ama instructions. Very important instructions at the same time wayedlulisa inkonzo ayesenzile okwakumele kusale kusenzakala ngabafundi. Kulokunye okumele kwenziwe nguye as a savior ababangeke bakuthwala. Kodwa kulokunye okumele besale bekwenza isiphambano sesidlule kumbe icrucifixion sidlule. So that's why ubabiza ndawonye uhlala labo phansi. Ithi iBhayibheli wathatha isinka wabonga. After he thanks he says take this and eat. This is my body that is this body has been broken for everyone. Wabanika badla including Lord Judas. And kulapho announce khona ukuthi phakathi kwenu kulomunye ozanikela. Ngiyatshela kwaxa kwakuyimi kanza nje umxotsho uJudas. Sure. Awusoze ngidlela uJudas ezambethela. Okuyimi mphumuzi. I was going to chase him out. But uJesu wazama. Wamyekela wadla. Wathatha isinkwa la. Wathatha le wine. Wayithandazela. Wathi thathani linathe lo. Lokhu kuligazi lami elizachithekela abantu bonke. iBhayibheli sithi behold the Lamb of God that take away the sins of the world. Igazi lakhe lachitheka, lachithekela umhlaba wonke. Uthi lokhu kumela igazi lami. Njalo kuqala isivumelane esitsha. Ngoba xa ubala kuJeremiah 31 verse 31 uthi uNkulunkulu ngizakwenza isivumelane esitsha. Ayikho isivumelane esidala abantwana bakaIsrayeli abasiqamulayo. Ngiyakwenza isivumelane esitsha lalesi isivumelane esitsha saqala khonapho uJesu echitha igazi la. That was the new covenant, the new agreement. Ngoba phela old agreement bayiqamula abantwana bakaIsrael. They broke it. Unfortunately, lathi esivumelane esitsha we are breaking it as well. So nakuthiwa sitsha siqinile sinezinto ezingcono kulalesana esidala. Amen. So esithandika. But anyway, that was the new agreement. Uthi thathani linathe this blood. Uthi ke nxa likunatha lizabe likhumbula ngokufa kwami. And you'll be thinking about the work that I did. So ngithe mina point 1 where the Passover started. It started in the Exodus chapter 12 where God started to show what was awenzakala. Now number 2, the Passover lamb was killed in order for the blood to protect lives from the angel of death. Then 3, the blood was set for the remission of sins and for the strengthening of the New Testament. Lokuqinisa, isivumelwano esitsha. Ulapha mzalwane as long usuvuma uJesu njengenkosi nomsindisi. Ulesivumelwano noNkulunkulu ngoJesu Kristu nangegazi lakhe. Ulesivumelwano noJesu Kristu. Anything emele yenzakale kuwe ngalesi sivumelwano, that thing has to happen. But the problem is Satan resist. This is where our prayers come from. Kulapha imthandazo yethu edingakala khona mjana. Because the enemy will resist intando kaNkulunkulu in your life. So our prayers are needed. Our faith is needed. Our confession is needed. Ngoba nje kungavele kuzwakala kumbe uSathane akakuzwa ukuthi usubone lento osiyibonile la usuthandaza ngayo, he will start to stop it. Because ufuna ukuthi sehluleke. He wants us to fail. Ngoba akufisa ukuthi
ekugcineni kwesikhathi akhanye yena deceive many people bayalahlwa bangayi ezulwini. Abasetshengisa antoni ukuthi uSathane vele unama ambitions okuba uNkulunkulu ngobala ku Isaiah 14 uthi I will arise and be like the Most High. Ngizaphakama ngihlala endaweni eziphezulu, ngizahlala econgregation. USathane ufuna nje ukuthi akhonzwe nje. Yiko wathi la kuJesu ubona nxa kwansukulambisha thina khothamba ungikhonze. Esithi indodaneni kaNkulunkulu okwazi ukuthi wayekhona izinto zidalwa. Athi khothama ungikhonze. Ngizakunika konke lokho. uJesu wathi Sathane suka la. Kulothi ukuthi wokhonza uNkulunkulu yena yedwa. So igazi lenkulumo ngegazi. Igazi lika Jesu. So itime eyalesi sikhathi asazini ukuthi isalvation yethu bazalwane it's iyabuya ngegazi. Amandla Abraham nawegazi. Yikho lapho esilo khona lezi izinto ezimelana lathi even as that are coming from our forefathers of our bloodline. We can't fight them thina si weak ngoba singabegazi lone. But we can fight them through the blood of Jesus. Singaphakamisa igazi lika Jesu ukuthi yes ngingegazi leli but mina sengilesivumelo esitsha ngoJesu. Angisahambi ngalendlela mina. Sengihamba kanje. Lanxa amadimoni sithi kwenu akwendiwa. Kodwa ngegazi lika Jesu mina sokumele ngende. Lanxa umkhulu wabo sithi ngithi akuthathwa. Kodwa ngegazi lika Jesu ngiphumile kuleyo ndawo. Ngegazi lika Jesu ngiyathatha. Amen sebethandika. Nginothwa mina abakithi abaphumeleli bafa bonke bangabaya. Kodwa ngenxa yokuthi ngasindiswa a new creature. Now I go against that type. Ngegazi lika Jesu. Amen. Amen sebethandika. You proclaim your independence. Amen sebethandika. Lapho mikhona you put a flag of the cross. Uthi mina I'm independent. Angisahambi ngalokho. Yebo ngingowakosibanga. Yebo kwaba kanje. Kodwa ke sengilesivumelo loJesu. My life is different now. I'm walking on the way Jesu uthi ngindlela leqiniso lokuphila. Angisahambi ngendlela leyana abadala behamba ngayo. Angibasolo ngoba babengwazi. Kodwa mina sengivuliwa amehlo. Sengihamba ngalendlela. And you will find so much resistance. But you will win. Amen sebethandika. Don't think ukuthi kuzakuchiphela because amademoni they will tell you ukuthi wena sakuphiwa wena bahlatshwa inkomo kwachitha igazi kunezinto ezithize uyathi ukuthi yebo ngabe kwahlatshwa amagazi kodwa amagazi wonke lawo angawe inkomo but leli gazi engiza ngalo lilamandla phezulu amagazi wonke. Amen sebethandika. So isikhathi esisikhululayo we were redeemed. Ditsho njalo ukuthi we were redeemed. Akusibalele umuzi Ephesians chapter 1 verse 7. Ngengati ya Jesu sinekuhlengwa nekuthethelelwa kwedono ngekwengcebo yemusa. Yes. Ngegazi lika Jesu silokuthethelelwa kwezono. Silokuthethelelwa kwezono. We have got the redemption through Jesus Christ. So igazi leli liyathethelela. Lisinika impilo. Sibezithandekayo. Whatever we are fighting. You know, impilo iletha ezinye izinto. And lezo zinto ezenzakala empilweni yakho. Uzathola ukuthi uphakathi komumo kathesi owadlula kiwo odla nxa ucabanga kathi why did this happen, kwenzakala kanjani lo, uzibone uGojiwe wapendwa ngepende emnyama kodwa ke yazi ukuthi ungabona kunjalo kukhona uSathane wayekubonile oyezama ukukuvala. Amen sebethandika. Uzathola ukuthi after sometimes bazakutshela ukuthi no salibona thina istar yakhe umuntu lo uphumelele. So we're trying to cover ukuthi angayifika lapha. We're trying to fight that. Ngoba
amadimoni ahalanto nje ayisebenzelayo. iBhayibheli lithi the thief cometh not to steal, kill and destroy. That is the kingdom of the darkness. So our forces are wonke akwenza yikho kono. They are stealing, they are killing, they are destroying. Anything that is coming near Christ is attacked. That's why ulokuzeni uPaul esithi anyone who lives godly shall suffer persecution. You know, angishumayeli intshumayelo persecution la. Ngisho ukuthi ke yazini ukuthi kodwa silamandla esiwaphiweyo. Don't think ukuthi uJesu uzakwehla ezulwini azokhuzela idemoni. No. He said, I give you power over the power of the enemy. Take that power. La nxa uwikho ungakanani. Kodwa khuluma umuntu hayi mina ngedwa ngilamandla. Kodwa ngoJesu ngithi. Mina kodwa ngilamandla. Ngithi ngoJesu ngithi. Amen. So isithandekayo. So iPhasika it brings isilethela ukuthi sibe kwazi ukuthi kuyini esakwenzelwayo. Encwadini yaba eMaroma iBhayibheli lithi yena sasingela uNkulunkulu. Sasingela themba. Sasingaphandle kombuso kaIsrael. Ngezindlela we were Gentiles. But through Jesus sasasondezwa eduze. Saba ngababalwayo. We are now joined heirs. Sesizindlalifa kanye noKristu because of Jesus Christ. Sibezithandile. Yeza Abraham. Abraham ukuthi history yakinjani. But through the blood of Jesus, iya clean nje. So kuvela impilo entsha. So but you need to go through that path. Ukhuluma. It's a kingdom of words. Yeah. It's a kingdom of words. Ngawubala ku Revelations lapho uzabona ukuthi uJohn nxa esemkhathini in the spirit uthi kwakuthiwa ngithi lami ngithi ukuthi ehamba uthatha uthi wengahambe afike ameso akhangezi wafike ethi ngipha ngoba ngale ukuthi give. So you have to speak, and when you speak those things they have to respond. Where is that thing? Yes, it's a kingdom of words. You know, if I believe in that, you shall meditate on the word of God. Meditate is mattering. Yukhuluma wedwa njengohlanya. You know, but awungahlala. Yukhuluma wedwa ngokukhuluma ilizwi. Or speaking the word to the situation. iBhayibheli lithi na uba umuntu ezathi kulento abaquphuka uphosekelwa engathandabuza enhlizweni yakhe. Uza kwamukela lokho akutsho. Ngoba inhlaba izaquphuka iphosekelwa. Amen. Sibezithandekayo. Yes. Uthi yena any point here, we do this to remember Jesus' sacrifice in the cross. According to Corinthians chapter 11 verse 25. uJesu nxa likwenza lokhu kuyangenza ukuncabanga. Sikhumbula umnikelo uJesu wawenza eGolgotha. Kwakungachiphanga Junior. You know, siyazama ukucabanga kwesesikhathi. Nyake ngumajini kodwa ke ngiyazi ingqondo yami mfishane. Nyake nguyimajini ukuthi uJesu wadlula phakathi kwakunjani. Yazama kwesesikhathi ngicabange sebanjiwe shaywa ngamambamba. Bemkhafulela. Besenze njalo bambophe ngamehlo bamshaya bathi prophesy ngubani ushaya. Bamshaya ngemfilo, you know, imfilo khona kuthiwa abanye bathi yayilamathambo ekucineni. Abanye bathi yayilensimbi ekucineni. Nxa beyishaya yayishaya ithandela imphume siphuma lenyama. Bamtaza. Ngoba nxa ubalo Isaiah 52 uthi yena indlela oyevuvuke ngayo akulani muntu okwake kwabonakala into enjengayo. He was so beaten ukuthi wengasakhanyi. Bemsha ngoba bona babefisa ukuthi uyabona nxa wawushawa lapha wawushawa 38 stripes. Inswazi ezingu 38. Abantu abaningi babesifa emchaleni. But ushona babe survive. Abanye they will die while they are still whipped. Kodwa iBhayibheli lithi khona phana emvubeni yakhe sathola uphiliso. Amen. Eshaywa ngalawo mathambo emhwaye emenzenja. Esevuza igazi. Wathatha isiphambano wasithwaliswa phezulu kwalowo buhlungu la.
eshayiwe kanti ngamasosha kuthi abamfaka umqhele wameva. Mina ngikholwa ukuthi bawufaka kuhle ngoba umuntu lo was condemned. He was a convict. Ngithemba nje ukuthi bawufaka bebewuchayela besithi yayihlaba ameva lawa engena phakathi esiyane esefika esiphambaneni wayesevuza igazi olokuhlatshwa ngameva lokushaya kanti wafika lo wabethelwa imagine ukuthi ayekutsho ama 4-inch nails bewachaya edlula inyama esana telescope bewachaya edlula inyama esana telescope bashaya enyaweni edlula inyama esana telescope walenga so umzima kwawo wabanjwa nje yikulenga lokho abantu abaningi they couldn't survive but uNkulunkulu yena wayethe akuyathambo lakhe lizaqubuka kuthe ngesikhathi sibemele baba qedisele ngoba ukuze bafe kwamele aqanile amathambo ngoba abanye babephila ukuze bafe they had to break their bones but yena ngenxa kokulotsha wathi Nkosi esandleni sakho ngiyanikela umphefumulo wami esethe uphelile ngescripture tetelestai which means the debt or the credits have been settled. The demands of a just God from the human errors were satisfied. Wakhangela igazi lika Jesu wakhangela wabona ukuthi into yonke inzondo yonke lolaka lonke lwenela la kodwa ithi iBhayibheli amehlo kaNkulunkulu engasakhangelanga khona ngoba wayesegcwele izono zethu wathi Eloi lama sabakatha Nkulunkulu wami uyishiyela wayethula umphefumulo wakhe wafa abazange baqhamule amathambo akhe wathola sephelile. But this is where esathola khona isindiso sihlebe ezithandekayo. This is where esasindiswa khona wayenga ngoba angithi wayekhulekile eGetsemane wathi Nkosi nxa usenzakala inkonjulo kayidlule ngayinatha wengasurrender esekhona phana phezulu kodwa azange surrender. He stood up to the end. Xa wayekhangela okwenzakala kithi olubana ngakasindisanga esihogweni wema kwaze basekugcineni wafa ebamba umhlaba enhlizweni yakhe wakhothanisa wavala. Ithi iBhayibheli kwaba mnyama emhlabeni umhlaba wanyikinyeka ivele temple ladabuka phakathi kwaqephuka amatshe. Enye version ithi abantu ababefile leso sikhathi amathuna avuleka kodwa baphuma ngela nguJesu sevukile. So that was a powerful happening of ukufa kwenkosi okutshengisa ukuthi uJesu nje wayengasiyo umuntu nje. Indoda liyana induna yekhulu yayikhona kusenzakalo yathi sibona lezo zinto yathi ngembala lo uyindodana kaNkulunkulu kodwa wayesekutsho sokuthuleka angazi ukuthi wake wasindiswa or not but he confessed a bit too late. Amen. So ke yisikhathi ke nxa sikhuluma nge Holy Communion sikhuluma ngesikhathi esePhasika futhi sazi ukuthi iPhasika siyabe sikhumbula ukuhlupheka kukaJesu lokubanjwa kwakhe lokushawa lokuhlukuluzwa konke lokubethelwa esiphambanweni lokufa kwakhe angcatshwe kodwa ke sibuye sibonge ukuthi ke Sunday morning he rose from the dead. Amen. Sebethandeka sibuye sibonge ukuthi ngoba ngabe kavukanga ekufele ingxenye ngayisindiso yethu azangiphelele kodwa leko kwase kuyisizathu kwase kusemandleni kaNkulunkulu ngoba wayekhuleka athi Nkosi awusoze uvumele ukuthi wakethandekayo abole. You not allow him to rot or corruption to overcome him. Kuthiwa ithuna lehleke kumbamba waphuma. Amen. So Easter ke yilokho kungaba kuningi intshumayelo eziningi kodwa yikukhumbula lokucabangisisa ngalokho Jesu asazela khona lokuthi sibone ukuthi impela lensindiso into enkulu
Yimpi between the light and the darkness. Amen. Yimpi between God and the devil. Amen. Between the kingdom of light and the kingdom of darkness. So thina nje singumbango. The kingdom of darkness ifuna ukusnatch. The kingdom of heaven la ifuna ukusnatch. Yiko the televangelist usabayo uReinhard Bonnke. Uthi yena wathi at one time wafika I mean revelation yokuthi plundering hell and populating heaven. Ukuthi lapha nxa eshumeza abantu he's plundering hell and he's populating heaven when people are saved. So insindiso hlobo ezithandekayo kumele sibambe ngokuqhakatheka. Kumele sazi ukuthi ayibuyanga cheap. This is not a cheap gospel. This is not a cheap salvation. Ngoba kule gazi lachitheka uthi umlobo wamaHebrews kalikalisa lesono kuze kufike ukuchitheni ngegazi. We have not resisted sin into the shedding of the blood. So ke kuqhakathekile ukuthi sibambe yebo siyabe sisehluleka ngokusikhulela. Kodwa emandleni ethu asizameni ukuma kahlamba ngenkosi. Emandleni ethu asimkholweni. Emandleni ethu asimkhonzeni. Amen sebethandeka. So nxa sisima la ngiyangimila angikhulumi ngokuthi ngiligabazi. Kodwa ngikhuluma ukuthi inkosi ingisize ngibambe lento. Kuthi ekugcineni ngitholakale igala lami likhona emabhukwini okuphila. Amen sebethandeka. Kube uyahlabela awuhlabeleni labantu. Uhlabela kuJehova. Amen sebethandeka. Kumbuya phanje upha kuJehova. Upha as a sacrifice. Yokubonga ukuthi thank you Lord. Enxe nami kulabantu abanengi abayisayiza amabafa bengasindiswa. Kodwa mina ngiyabonga ngasindiswa. Enxe emndenini wakini balishwane abamazi uJesu. Kodwa wena usumazi. So yonke into eyenzayo kumbushaya ikeyboard mtshanje usisho uyishaya nje ngoba unika udumo kulo wakufela esiphambanweni. Amen sebethandeka. Uwenzani nje ngoba unika udumo kulo wakufela esiphambanweni. Ngoba kwakufanele iBhayibheli lithi onayo kumele afe. So according ukuthi mhla uyodla isihlahla lesi Adam uyokufa. So kumele sife ngenxa yeso. Ngoba Jesu waba yi-substitute yethu. Wayakufa on our behalf. Ukuthi thina singabe sisafa. Ngoba wonke umuntu nje kade kumele edlule esiphambanweni afe. Efeli izono zakhe. Ukuthi sasizavuka nobody knows. Kodwa uJesu wathi I will stand for each and every one of them. Ukuze bona bakholwe kuphela. Bese kusiba ke i-righteousness ukuthi bayingene ezweni. Yike iBhayibheli lithi nxa sibhabhathizwa yikufakanya noKristu. Bese sivuka empilweni entsha. Thina sesisenze kwaba lula kithi sesifike ngokubhabhathizwa. Asisabethele esiphambanweni. Ngoba Jesus took all for us in the cross. Amen. Kuyenzakala sibesithandeka. Noma kuyini okutsha okubuyayo emhlabeni. Noma new scientific technology ezabuya le-AI. Ayisoze yafa supersede what Jesus did on the cross. Amen sebethandeka. Noma uzaletha i-technology ukuthi business kunothwe kanjani. Never allow it to overcome your salvation. Noma injabulo engakanani ungayivumeli idlule amandla ensindiso. Amen sebethandeka. Yes. So until we do it to show the Lord is death, as I've alluded. 1 Corinthians law chapter 11 verse 25 to 26. Utiena 25. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." So isikhathi nxa sihlala phansi sithi whole communion sichumayela kumbe simemezela angesiswa lithi memedela
ukubuya kwenkosi kumbe ukufa nokuvuka nayi into eqhakathekile sobethandeka kulezi zinto emhlabeni ezinhle kwesikhathi ungafaka $1 million la kuthi yenza lokho uthi account yahle ngibe nginothe one time ngihlale ngaphi umuntu athengise ubuzibulo bakhe athengise insindiso yakhe ngemali ezaphela imali ebuya one time izahamba futhi one time kule njoyibona ibuyibuthelele kuwe futhi lesikhathi lapho ezathathwa khona kodwa imali engeyakho ngoyisebenzayo kuhle uyibone uphakama kwayo akulamuntu ongakuthathela no one can take that away from you. Amen. Thank you. So akulamuntu ongakuthathela sebesithandika so ngiqinisa lokho asisizane whether umdala kumbe umncane value your salvation. Noma phakathi kobunandi obungakanani noma phakathi kobuzima obungakanani value your salvation, value your confession before Jesus Christ. Amen. Sebesithandikayo ayikho into engigcinileyo mina kudlula le into ngasinto sami I think ngile between 17 and 19 years and now I'm over 60 into engigcinileyo ukwazi ukuthi uJesu wangizelana kwesikhathi nje ngiyasanganise kanje kodwa uNkulunkulu uyambise le ndlela ngoba uSathane uyakwenza ukuroundisa akudlulise into ezinzima kodwa uNkulunkulu uphindi uSathane angafika endawo akushaye usale usethulini kodwa ungavusa amehlo ukhangele phezulu uthi kodwa uJesu uyinkosi. Amen. Noma Sathane wenze noma ulimazile ngiyakhula kumbe kwenze kanjani kodwa uJesu uyinkosi. Amen. Amen. Sebethandika noma unthatheleni umthathele umshado umthathele umsebenzi umthatheleni kodwa usalayo ukuthi uJesu uyinkosi. Amen. Okusalayo ukuthi wafa wambelwa ngevanga lesithathu wavuka kwabafileyo. There's a power of resurrection that is standing between you and the devil. Amen. Amen. So that's where we hang on. See amakonapo emandleni esiphambano sebethandika asike ukuthi sifasta kakhulu asike ukuthi sikhule kakhulu kodwa sibambelele emandleni. Amen. Esiphambano. Amen. Sebethandika. Amen. Just for a few minutes asiphakameni ke sibonge. Just thank God for anything that you can remember. NgoNkulunkulu wakho. Kubumbonga ngokufunayo, kubumbonga ngokwadlula kikho, kubumbonga ngakwenzele khona. Just let's thank you. Father,